Mwana wa mwiritu angigakura na kwirugamia muturire-ini ni akoragwo agereire maundu maingi na nikio gikundi kimwe gitirigia githirikari mwena wa Narok ithwiro kihotorete ari kwambika mubango wa gutithiriria airitu mwena ucio na kumanyita guoko ari kugacirithia miturire yao undu umwe na kumagitira kumana na minyamaro iria ihufanagiria mwana wa mwiritu ta ciiko cia kuruithia airitu na kumahikithia kia hinya matakinyitie miaka ya kuhika. Mwikariri giti wa gikundi kiu Mary Silantoi augite itura thiini wa gicigo kia ubunge kia Narok ithwiro riri na arugamiriri yao aria wira wao ni gutigirira muoroto wao wa gutithiriria airitu na gutigirira ihoto ciao itinahotomio ni wakinyanira. Ninaambia wazazi ambaye wako na watoto manyumbani wakati huu, tuna hii kikundi ambaye ni yanaasisho na tuna kila location iko na wanawake 12. Wakipata hiyo shida waende kwa hawa mama kulingana na vile huwa tunafanya, alafu report itanifikia na itafikia Chief Nabala atapeleka kwa DCC, alafu tutachukua hatua. Mamwe ma maundu maria gikundi giki gikoretwo gigika hari miango ya gukinyaniria muoroto wao ni guthomithia airitu ciĩgiĩ uria mabatie ni gutereba miturire yao undu umwe na uheani wa tauro cia utheru. Ni amwe airitu engi ni mathumbukaga kimeciria riria makinyirwo ni kahinda kao ka mweri ni kwaga tauro cia utheru. Tuko na wasichana ambao wamesaidika siku ya leo, tumewapa sanitary towels na tumepata nafasi ya kuongea na hao. Ninajaribu sana kukutana na wasichana niwafunze jinsi ya kujikinga na ndoa ya mapema na FGM na pia hygiene. Airitu kuma gicigo kia ubunge kia Narok ithwiro hamwe na aciari ni makenereire mubango uyu makiuga ni magunikite na njira nene. Tunapopata ripoti yoyote kuhusiana na kukeketwa kwa wasichana na pia kuoleka kwa wasichana wanapokuwa wadogo kabla kuridhi miaka ya kuolewa, tunaripoti kutoka Sarafina. Nashukuru Sarafina pamoja na wale washidakayo ambao wametushika mkono. Aciari ni tuhinyiririkite nginya tukaremwo ni gukorwo tukimagurira sanitary towels icio mekuheagwo. Uguo ndagika ino ndaigua ndakena na ndacokia ngatho ni andu aria merutĩire. Tiga kuheana tauro cia utheru, gikundi giki ni kiraheana mithemba itiganite ya irio kuona ihinda-ini riri family nyingi ni ihinyiririkite ni undu wa kwambatira gwa thogora wa muturire. Igutha riria ricangirwo hanene ni igumira ria homa ya COVID-19. Wanjiru Meta, Inooro TV.